Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi ma sya'allah la quwwata illa billah. Ma sya'allah kullu ni'matin minallah. Ma sya'allah al khairu kulluhu biyadillah. Ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, gurram muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Wa qala aidan wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Siti Najai nan si pato ri pangulo tanra syukur tan rigangkata lor sisi rajanna pung Allah Ta'ala. Nasabangkani na waringi pung Allah Ta'ala begitu banyak nikmat papinya memega gangkana mapamula moto ki onang sampai melakukan begitu banyak kegiatan sampai saat sekarang ini. Mudah-mudahan semuanya berisi dengan ibadah. Gangkana yellow maniri pung Allah Ta'ala tanna podo sininna pakkasuyat tak sininna ibadata angke na tarima lempu pung Allah Ta'ala. Sabak na sabari na wiring pung Allah Ta'ala asalama kerilino. Amu fa kerilino lebih-lebih paha asalama katonga-tongangi. Amu fakat tonga-tongangi materi akhirah insyaallah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim mari kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nariko maki taki opposite di sewa-sewa itu biasanya ada identiknya. Nariko maki taki masiji itu identik dengan Islam. Nariko maki taki angkato makbowong berarti identik dengan perempuan. Dia makboye pasti makundai. Begitu juga dengan perilaku seseorang, pangkokan nasi ditahu itu ada identik. Nariko ada orang yang senyum, nariko kata biasa atau mecawa-cawa biru itu identik dengan orang baik. Dewa tau kanja ya. Nariko kata mata musa, tulikiru tapana, macam patapana itu biasanya identik dengan kadai pacecer ya. Ya. Itu identik. Ya. Makanya kesempatan ini angka pangkaukan amalak nafigot tawe irupung Allah Ta'ala si mata mecawa-cawe miti atanna
mecawa mario. Yeah. Jadi angka na pegaw atan na pungal na talay di mana kiadir. Nariko ta pegaw ye. Mecawa marno pungal na tala mitaki. Jadi nariko makadaki mario macawa-cawa mitaki. Berarti pungal na tala manyamal lakda na itaki. Masannal lakda nyawana mitaki. Ayenay perlu ipalatu kangi sari komeng nariko tapi ko ye kade menyama si nyawana mita ka pungal latala ang kasi pungal latala mecawa-cawa mita ka mecawa mario zaman ini muliakan Allah ang kahadesa boleh benar Mas'ud ang kasi di hadesa ye alena makutana ko nabita maka dari Ibnu Mas'ud ayyul amali afdal qala as-salatu ala waqtiha qultu summa ayyu qala al-jihadu fi sabilillah qultu summa ayyu qala birrul walidaini. Jadi hadis ini disebutkan di dalam kitab Bukhari Muslim. Yene tallu ewe agaga ye narikko na pigaw itawe mario maranno mecawa pungal latala. Allah tersenyum melihat hambanya menyamal ladda pungal latala mitaki mario ladda pungal latala mitaki narikko angke pigaw ya aga ye nomor sidi ya naritu as-salatu ala waqtiha narikko angkaki mas sempayang okoki tepat waktu pada awal waktunya. Dalam beberapa sarah hadis ini angka hadisnya lain yang memberikan penjelasan ini maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatawadda ahadukum wa yusinu wudu'ahu wa yasbiquhu thumma yatil masjidi la yuridu illa sholat illa tabashallahu ilahi. Ini yang menjelaskan ini. Maka dah dia kasih ditahu mak jene waktu nama jene nasa nabi tak wayu sinu duahu napakan jakila dak bati nama jene. Kemudian setelah memperbaiki wudunya summayatil masjidi la yuridullah sholat kemudian angkai nakate-kate wilo masjidi dega kan nakate kecuali melo mitul mak berjamaah melo masjidi. Jadi dua pemahamannya di sini perlu ipakan jaki mak jene napakan jaki batina mak jene. Jadi dari ko mak jene kipakan jaki batina mak jene. Saya pribadi asabak dua telu anak-anak aku boleh yung kama jene tato ka kuro si depena deh pakan jaki ulangi pemang pakan jaki jene iku dia makan jabati nama jene lu ulangi kembali. Kasih contoh begini caranya berwudu yang baik ya magi pakiro nariko dia makan jamak jene waktu nama deni biasa tuh makonya rumah taru ya makonya roh. Jadi narikui pakan jaki memen nih diberikan contoh sejak kecil, insya Allah nanti seperti itu sampai besar. Iya, ikongka ada tamu di rumah juga biasa maka deka papi pakan jaki yang kamu percaya depa nama kanja, yoro siku na depa nakan newe, yoro amputu naru depa nama kanja, kamu pakur romelo pakan jaki. Ya, iku anakku balengi pa contoh aku naik pakan jaki, gosoi pakan jaki. Ya. Kalau yang masih kecil itu, ya Ramadan diero kalau sampai SD, usur memang nih pakan jaki doa anak. Ya, ketika berwudu, pakan jaki doa tanah, menghadap ke kiblat sudah berwudu. Ya, alhamdulillah. Namu ita dene ni suruh na pego to ni. Ya, namu dene suruh. Namu de niri ita makan jatuh ni, magi nasaba sudah terbiasa.
Selanjutnya ke masjid berjamaah. Agana Nabi sallallahu alaihi wasallam narik ku angka to Makkah rubati naro illa tabashat basyallahu ilaihi. Angkani yerupungala tersenyum melihat hambanya. Kama ya basya ahlul ghaibi bi talatihi. Pada tohar nunna pada nariku angka tong bari marnulada riwattunna angka siddi keluargana tadeng, angka siddi orang dekatnya yang hilang gangkanan sila ada masapa asone ni tadengir masapa de nami tawe angke mumpo wattuna namompo renunna marnulada nariku angka tadeng apa kemumpo marnulada makoni renunna pungal latala mite atana narikon ka tahu napa kanjaki jenena napa lo masiji mas sempajang de gaga nakati kecuali lo masiji mas sempajang. Jamaah dimuliakan Allah, biasa ka tahu kumanya tadeng biasa yang tadi ini kemarin sore saya bicara dengan salah seorang petugas haji kadewa iruita maca di kandal ku petugas ki mega anggota tadeng anggota tadeng ir toli jokai dia paja joka gak kana tadeng we angkana anggota ro dari sidrap dua ngeso tadeng we gak kana lo ni Madinah dia pini lolong iya gak ngarin anggota ro tadeng makaro iya tadeng ro dua ngeso tadeng wah iya mani nangka mumpu mani iya iya maka dia mani petugas aja mau ta maselang ku tadeng makaro angka mau tu mantu ya si sanni runtu itani maka da selama ini tiga ko joka angka maka aku mesti je nawi tamu ko jena sana tu waktu masapa pi kayak iro pairagi nasar ni tamu kina waktu nama sapa tu tapi dia kan dulu mana naik ya dulu mana naik agak ngari kan naik tamu ko tu nas tu lima sapa aja tapi dulu mana naik wah ini cik itu masalah ya jamaah yang dimuliakan Allah jadi narik ko angka atau tadeng napa mompo marenu kimite begitu juga perumpamaan Allah subhanahu wa ta'ala renunna narik ko angka ki seperti ini jadi narik ko itu mak berjama mak kewe tapakan jaki jeni tanapa lo masiji mak kate-kate mak berjama okko itu pungal Allah ta'ala tersenyum melihat hambanya mariu pungal Allah ta'ala mitaki jadi tapi nasani bawero upan lo ki mak berjama ya kate-kate lo masiji mariu si pungal Allah ta'ala mitaki luar biasa ini memberikan semangat bagi kita untuk selalu berjamaah dimanapun kita berada namun malah lagi dalam perjalanan lepas iki apalagi dari kendaraan pribadi tak ini macam itu penyemangat ini maka itu nariku ini pun na kendaraan nariku ini pun na oto kayak di makelo-kelo ribi makelo-kelo ribi kalau dalam perjalanan bani lepani lepani apa angkat tu biasa maka dai di topa je nak kamu pimatu napa lepaki kata biasa makor di ada di topa napi masalama yolo pimatu isan nabasi matu kuryo kadi yolo pimatu depa napi bang kadi napi manggaji mopi kamu pimatu napa to lepang ye kanja nak bani lepani ya lepani magai makanja la de tunari kumas sempajaki sebelum mas sempaja perlu ki angka sempaja sunnah ni yolo daripada kamu pi kamu pi to lepang ma peri-peri ni majene peri-peri majene na pisar kadi meloni male rakaat ketiga macam itu letu de na poko nama lalu ni si lalu ni de na makaja berarti na takabere jadi makro carana nariko ini pun na kendaraan dalam perjalanan kayak di makilo ribi pakan yakin panu-panu kebal lepani aku tu lepani bani tek jamaah yang dimuliakan Allah kan ini ada masalah yang beberapa tahun yang lalu itu as-sujumai roh dalam rombongannya kade lepangi macam ini tema Jumat kade yolo pi depa yolo pi
Yolo pimatu nasa depa na jumate kue. Oku perlu matu masih yolo. Istana yolo kada depa. Sistana masih yang ketiga. Nah kan kecelakaan. Nah, oku ni romo mate. Ada beberapa yang lalu kasus itu yang seperti itu. Isuruh lepa dan lepang. Maka sama ditopa nasa ditopa. Ditopa nasa jumate ke yolo pi. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ketika kita seperti ini, ini makilori wiagagatta. Ini punna waramparatta, ini punna otota. Makanya, okko ni romondo kesempatan ipakan jakiwi bateta beribadah. Yang kedua, aga piro ipegau dari komelo ki angki pung Allah Ta'ala tersenyum melihat kita. Yang dari itu al jihadu fi sabilillah. Berjihad. Ini ada yang di dalam salah satu riwayat ini wattuna perang Badar angka sini sahabat asal nerusa Auf bin Al-Haris. Maka dia Auf bin Al-Haris napudangin Nabi wattuna perang Badar, ya Rasulullah, aga kira-kira pego maka kewe nawat dingi pungal Allah Ta'ala macaw mita kak. Allah melihat saya sekarang ini. Aga wading pego wattuna perang Badar matangangi mamusu tawe. Aga wading pego nawat dingi pungal Allah Ta'ala macaw mita kak. Allah tersenyum marnulada mita kak pungal Allah Ta'ala. Maka dia Nabi tawahi sahabat Auf bin Al-Haris, sekarang ini waktunya perang. Narekomeno kimita ipung Allah Ta'ala tersenyum melihat hambanya sekarang ini. Ketika maju di medan perang dalam keadaan tidak pakai baju besi, tidak punya pakai perang. Ning kelingan Nabi tamakaro nabuka baju besinna Auf bin Al-Haris. Sabayro mamusut yang baju besinna. Jadi yero menjadi tamemnya ro. Itu mamusut yang baju besinna. Ya, itu dulu yang waktu Nabi Daud yero mitur zaman-zaman maka baju besi. Sampai Nabi itu angka baju basina. Waktu na yero Auf bin waktu na yang kalingan Nabi tamaka dina rekomelo komite pung Allah Ta'ala tersenyum melihatmu. Uka waju basimero. Masuk di medan perang. Nabuka waju basinar Auf bin Al-Haris. Napetamaku musuhe. Gangkana disitulah Auf bin Al-Haris meninggal dalam perang fisabilillah ini. Ya, mati syahid. Jamaah dimuliakan Allah. Artinya ini ada dalam perang itu. Ya, itu dari dalam perang seperti ini memang diperlukan seperti itu. Diperlukan keberanian. Namun dalam beberapa penjelasan masalah jihad ini, Ibnu Qayyim dengan Yusuf Al-Qardawi ya memberikan beberapa penjelasan tentang jihad, bahwa yang berjihad fisabilillah bukan hanya satu pintu. Ya, bukan hanya dalam perang seperti itu. Perang melawan orang kafir, bukan hanya seperti itu. Yang namanya berjihad, sininai di mana salangenge, sesuai dengan profesi kita. Di mana yang berjihad? Berjihad. Orang tua, bagaimana caranya berjihad? Mendidik anaknya. Anak, bagaimana caranya berjihad? Adalah berbakti kepada orang tuanya. Ini mana ki hadir yang anak ini ketika menuntut ilmu narikologi masih sekolah, apalagi nariko isale kampota, lo menuntut ilmu itu jihad fisabilillah. Ya. Jadi mega rupanya sange berjihad. Sabang kasih di rumah kunrero pada je kuma protes iwita makunreye waktu naruna bitta. Dua talu makunrai lo pudangin nabitta maka dia suruh punggal Allah Ta'ala magi je nauranemi. Lo pakai baju besi lo mamusu magi di makunrei di tapalalo ki meloto kisah di lo mamusu. Weh, luar biasa tuh semangat nama makunrei meloto lo makatan di senjata akan asal nabita jihadu kunna fi buyuti kunna. Maka dia ikut makunrei onromu mamusu berjihad oko bolamu monro oko no bolamu monro aja na masali bolamu narik kumu pakanjaki pirana lakemu meladeni suami mau pakanjaki didikan anakmu, itulah jihadmu itu. Ada nana bita angka toro angka si dia nana kalau lo melo lo mamusu kade angka dia kalau lo mamusu na pudangin nabita kade nabita kur kalau lo iga ko melo lo kade
meluto kalau mamusi suruh pungalan tanah. Maka dia nabi tak tumopi gambomu, tumopi gindomu. Kade yena ro malasa jero kasiru salai. Kade lisu ko bolamu. Jagai wio tomo tamu iro malasero. Okko ni tumonro jihamu tu. Okko ni tumonro jihami ko. Aja namo lo amu syukur sebangka tomo tamu. Ya, jadi yang namanya berjihad itu bukan hanya menghadapi orang kafir berperang seperti, bukan. Mega rupanya sange berjihad. Jamaah ini dimuliakan Allah. Riwat tunna berjihad ki. Idi makunde tapakan jaki ko bolata. Ana natong-natongangi piara tomo tuana. Seorang yang menuntut ilmu natong-natongangi sapa apa disangan. Okko ni romonro marenu mariu pungalata lamitaki. Magina sabab berjihad kia sana. Berjihad. Gangkan nang kasih di dalam salah satu kitab Narampiro, mungkin juga sudah pernah saya sampaikan di sini. Maka dan kasih ditahu matengangi biasa tuh kuku masjid maku di biasa ki dua telu tudat tudang ya mungkin yang lepas purnima sempaja tudat tudang de namita iro masjid riolo de gaga pangatek nama ke de gaga jadi tuh masjid ku Madinah de gaga riolo de gaga pangatek nama ku aku mikro sekitar 10 meter iro pagar naro nala aga sana pembatas sa di masjid na sana ya jadi narikon kata lalu mana serita ikon kata lalu mana serita gangkan na waktu na bicara-bicara do talu sama magi na tapang kata lalu wih napa na to mita maka raja makaro ni maraja ro tawiro biasa gitu mita matang rin apa pada jal gujoy tapana yero sahaba ero waktu na ni taro tawiro kedui angka tahu jaji pakalian na matan rin to ni malaba to ni ya makanya to ni batina joka maka di sahaba isuro pungalata lawi angka to lalo he maka ruputo-putone uku bangsa ni yero yulilo mamusuro de panato mamusu metau ni bali metau bali mitaki makin sahabat tolopo maka de nabita wahai sahabatku tapakan jaki pahana yero na tolopo ero nariko na salai bolana naloma sapa dalle dengan niat yero matu nariko angka nolong dalle na werengi indona na werengi ambona yero matu ero nariko angka nolong dalle na pasiko le anakna na pandre wija-wijana sarikom aja nelelau na jagi alena aja nelelau lo makareso sapa dalle nariko makro carana ro maka nabita itu jihad fi sabilillah jihad ero jadi narikoan kata lo masa padale dengan niat na piare alena na pande tomotoana untuk anak-anak sarikoan masih kolai jihad mana ngasana itu jadi di mana ki adire pasapadale pakare solo makbalu lo galunna lo darena lo mangojo lo magasan dan sebagainya sebenarnya nariko maniaki masa padale untuk piare aleta pande tomotota untuk anak tak itu adalah jihad fisabilillah merenulak pungal ta'ala mitaki Allah tersenyum melihat kita seperti itu jadi tatung-tungang iro tatung-tungang gangkan angka iro ilolong rumah kada sininna tiripusana na iro matuna makareso ya lamana ngimati pandapungang iro itaro kutimbangan ngimato seremoni na pungal ta'ala weh oko ni luar biasa na narikuan kato makareso tiripusa na iri alamana ngimatu narik makareso sapa dali halalana di na to ni bila makaresiaga ni tiripusa nero malitere ni kaapa sabab ita yaro narikuan kato makareso we namoje bulu-bulu matana noloto pusa mericak mana aja kasih mericak mana pakalena wadingi parra wajajuna nataro pusana batina makareso orang yang seperti itu ya ramatus diri pusana ila mana ngero ibilangi sebagai recek itimbang matu 1000 na pungalatan weh luar biasa nih ya jamaah yang dimuliakan Allah jadi ini pakaresoe itu adalah jihad fi sabilillah yang penting dalle angkero isaparo dalle halala sebab megoto itu maka kemasapa dalle tanya dia dalle halala ya iro dalle aga ya sanda kumakiro ya tapasogi si dalona ya
tapamelo so gisi lalona tapi dia na melo ya marajing ya mede melo marajing ampati tamelo so gisi lalona. Jamaah ini muliakan Allah. Kemudian selanjutnya ini yang ketiga, naitaki pungalatan dalam kadang tersenyum mariolada pungalatan mitaki ya kumagero. Yang ketiga, birrul walidaini, nareko angkat tapigau atau prestasi yang kita capai atau angkat tawering itu mototta wattunna tawering aga-aga to mototta mecawa-cawe to mototta mario to mototta mitaki okkon itu monro mecawa to pungalatan mario to pungalatan mitaki. Jadi gini gitu angka aga-aga na pigau yari gana wering aga-aga to mototta atau ada prestasi yang dia capai gangkan na marnu to mototta mitaki marnu to pungalatan mitaki watir. Nah sabangke roy Banu Umar Roy Banu Umar napudangin nabita kada ya Rasulullah iro pungalatan ta'ala kasi dinirita iro pungalatan ta'ala melo ka misangi makada iro pungalatan ta'ala pekko carana na wadingi ang kami cawa mita ka melo ka mita tapi dole mitay tapi melo ka nasabari ang kopengau na wadingi mecawa pungalatan ta'ala mita ka waktu ni rumah kutana ko nabitero Ibnu Umar gangkan na makkaday nabita wahai Ibnu Umar narikomelo kumitay pungalantala marno narikomelo kumitay pungalantala mecawa narikomelo kumitay pungalantala tersenyum kepadamu buatlah tersenyum orang tuamu nariko mario pungalantala nariko mario tomotota nariko mecawa-cawa tomotota nasaba angkat tapegau nawat dingi anu mapakario angka nu mapakario tapegau gangkan waktu nani kita tanga-tanga kita motota we rio pagato motota okkon itu monro mecawa toy pungalantala tanga itu motomu tero nariko mecawa-cawe mata mario lado to motota mitaki makuto tu pungalantala. Jadi ini tugas tadi di mana kadir ini tugas tamakake pekko cerata nawat dingi angkat tapegau nawat dingi mario to motota melo kaje makutana di mana nge angka mana moro to motota di angka mana moro di ya angka mana mo duan rupa mitu angka mate angka tomopi ketika orang tua kita masih hidup nariko tomopi okkon itu kesempatan lada okkon itu kesempatan lada pekko carana nawat dingi mecawa pungalatan mitaki Allah tersenyum melihat kita iku mage nariko ang kaki okko tomototta mario nyawana tomototta mitaki angka pangko ketta yari kata wiringnya gaga tapi di mana kaya dire ternyata runtuh rahasianya itu pala yeseng itu matua di itu tuh nang kanilau konana di nang kanilau jarang kata matua melo konana tapi narik kota weringi mario tuh jadi dia naik aja tak ada dito jangan kan lendok kita dito nang kanilau di mana kanilau tapi narik kota weringi nala tuh nala apalagi tuh tomatis tong-tongan apalagi narik kode tosion rom namoje itu de gaga teleng itu motot gaga tapi narik koloki mitai liwar riona tuh narik koloki mitai yena tuh biasa nang katomatowa aga istilah nak makero nabatu dani aga betul nak makero di nabatu dani aga bahasa ngar kulo angka to nabatu dani angka biasa na tomato cede marna si mageng nabatu dani mudani lada okonana mude lada gangkana deno le pernah rodani naro we majana sedih biasa ketemu purna runtuk tomato makor magi nasa melo lada siruntu anak nah dena siruntu melada mita siruntu anak dena siruntu kasi lah jadi ini mana kadir narikude to sion roto motota narikude to sion roto motota
loki serewi, loki mitai. Ye. Maka dia mata lepung muka aja. Si salah tuh ke mata lepung ini riko. Si salah. Kan jangan loki okoro. Apalagi dia tuh nama bela. Dia nama bela. Jamaah ini dimuliakan Allah. Apalagi nari kongki bawa-bawa. Angki bawa-bawa. Iya. Jadi iri ya mita. Bahasa anak kuya. Katu mau pindok kuya. Iya. Iku loka kuro. Diturnak kada walik angka malinga. Tapi nari ko lengi liwer nunna. Iya. Biasa kasi lipanga malibi paga maga lokuro. Mita kasi temotoy. Iro mata di masalah na mita. Nari ko melo kilisu. Den apa lobangi. Iya. Biasa bepa-bepa mi lipayali na kaloki. Jisan nama tu lisuki. We tasisipu ber nalengi. Bato desa dini siumpu. Ye, desa dini siumpu ero. Ekong kamakparo. Bato na sedemi yang ke elengi. Liwa iganan leki. Na liwa riona. Liwa riona ero na reko meloki lisu. Kade yang katona ale ro gagero. Ang katuloka loko malay. Ang katoy loko malay. We melo pano to lisuki. Esang ito mo to di. Jamaah yang dimuliakan Allah. Magin akparo nasaba mario to mo tota. Marna to mo tota mitaki. Magi loki mitai. Yang menjadi masalah sekarang ini nariko magin nariko mati nih. Itu si nariko mati nih to mo tota loki seriko buruna. Tabe utaneki biasa muki lo sia maser kuburu kundota ambota air matero. Biasa muki yiku magai. Wikodo si taung. Tabe yeri dinariku macawe kuburu tomotota. Asosoki lo kuro. Ye, asosoki minimal satu kali lah satu sepekan. Ye, iku jumai lo siki kuro. Iku macawe mi kuburu na. Angka je kuburu aja sana kue. Yor baki di. Iku macawe mu loki kuro. Iya. Satu kali lah sepekan. 7 hari loki kuro. Magi. Ternyata itu pala ilalanna kuburu iro to motata ino kuburu iro mati biro. Nariko angka anakna. Lo siarewi okkonur anyama sinin anyama nyamangan kuburu de nagaga anyama nyamang kami namakan jana penadingi nariko angke keluarga lo celengi lo mitaitai nya lo kuburu naro lo siarewi ro. Jadi nariko melo ki panyamengilada inyawana tamo tota. Nariko melo ki penadingilan maka di kesindo kuro manya nariko loki mitai. Loki kuro kuburu naro. Aki tapi ko nariko tolo masir kuburu kan didoakan. Yang lo doang ini. Nah itu yang kuburu itu mana salada neng kalinga. Sinin angke lapalapana ro angke tapau. Mana salada neng kalinga tu alena ro tomateta tomotota ilana kubur mana salada neng kalinga. Jangankan di dekatnya okkoki lagi bola tak melo doangi mana sa neng kalinga. Mana sa neng kalinga magi na mana sa neng kalinga asaba itu pala tomatewe ang kasih ditakena nyawana okkom itu watakalena waktu neredu nyawana angka mau pati si ditakena nyawana neredu angka okkoro itaro ipaceking okko tulang sulbiana. Jadi sini na to tomateta ang kasi ditakin nyawana koripon roro. Namanya ruhu sultani asanna. Ini ruhu sultani ya. Ang kaitaro ilalna ro tulang sulbiata okkoro tomatevero. Yena ro mengkalingaman ngisinin na elodongan na. Tom melodoangan ni tong ke mantan na riko matay ang kamana ng kalinga manasanita. Nariko'y bacangin ng kurtalki, itu juga manasalada ng kalinga. Magi, ang kasi ditakin na nyawa ng kalinga. Jangan ka seperti maka din nabita, nariko lisoy pangantara kuburi, sinin na sepa sandalan na pangantaray, manasamana ng kalinga. Makanya tabi di mana kiadir, ulangi piyamanya, nariko dito na mabela, kuburu na tumotota, loki okoro, sidapeno kubu siarewi tomotota. Siarewi tomotota. Jamaah dimuliakan Allah, ada tulisan kemarin ini yang di beberapa WA masuk. Maka
ang kasit dito ipanipi watun ni panipi naitero tomatero kede magi nangka okoryolo muro agi sa naro baki iro baki iro digagi sana ang karo tawihi ang kamana ngi manyama nyawan ang kamana kuro baki ulo naro ang kamana ngi sana marnumanang kimitay yang kasi alena makasara nasabay iro baki ang ulo naro digagi sana magi na kamakaro makadero kasi iya puramato biasa makaro baki ro ang kamato sana tapi makakudi nang kagi sana magi yero anak kuro yemi baru kumati nilo doang ka waktu ni basta nilo doang kapan nomoto kasi baki ku ye isan na metani ang kato na anak na ang kanalakain na matotoni dia na kaningaranga gangka na kasi loban dia na gaisan maka ni geje idi kade maka dia misanga kade gangka memperkenalkan dirinya maka dia pudangi ro anak kuro iro takalupero narik ko pasad di kamatu pudangi maka dia aja malu peto motamu elo doang ini nang kato kasi isa na baki na buat tuna na pasad diye lo ni pudangi maka de manipi ka onna wani magi nang kau dia nakager imi lo doangi tamu kadi makume makasiya manang kana pitutu we ngerang dia na kabelo doang ikum melo doang nga ale ko mani we ngerang ale na mani lo doang ale na dia na kan lo doang tomotona ngerang lo doang tomotamu angke romani pika de gagi sana baki na kulona gangkan na si matan nilo doang ini tomoton na apa yang terjadi beberapa hari kemudian ipanipi itu ya topan itu ya Allah pennotonir baki naro pennonir baki na kulona ro magi angka na milo doang ini makanya tabi di mana kaja maka dia kawanan angka mana itu tomototta angka mana kalau dia sudah meninggal dunia aja tapaja milo doangi sari komangi yero kasi baki naro kulona ro angkate penno ilan na kuburwe maga na kira-kira narik alena bawa lubang kemana kita malisa mesti itu kasi nyawana yang menjadi masalah tapi di mana kadin narik ko yero tomotot tari uloro yero kasi matewiro mega manana maluwa galuna angkala malampena angkala maluanna angkala majekona imana yero gagero tapi dena kanilo doangi yang nyemangi manana tapi dena kanilo doangi liwat ini magana kanana makor takalupana ye maki ga manana tumotona tapi dena kanilo doangi oleh karena itulah hidiman yang kiadin kesempatan ini apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia mari kita menyebabkan Allah tersenyum melihat kita dari kuang kaki Mario Marno tumotota mitaki dengan prestasi kita angka ipegau gangkana Mario tomotota angka iweringi tomotota Pak Biri gangkana Mario tomotota okkoton itu Mario pungalatala mitaki ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini riona tomotota riona pungalatala bacinna tomotota bacinna pungalatala nari kumabaci tomotota mabaci itu pungalatala mitaki nari Mario tomotota Mario itu pungalatala mitaki jamaah dimuliakan Allah mudah-mudahan apa yang sampaikan pada kesempatan ini ang ketiga unayi ketika kita sholat berjamaah tepat waktu kemudian ketika kita berjihad fisabilillah yang ketiga adalah ketika kita berbakti kepada orang tua Allah tersenyum melihat kita mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Allah selalu tersenyum kepada kita semua sehingga mutamaki surga pambasina insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wabillahi taufiq was sa'adah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.